megalayapost.news. Nakadaw ka jingdon ki kunrum kenram po ka ilaka ng po leadership u Deputy Secretary ka Kasils Autonomous District Council uba basayo moj mantagasngi ula shimtino kum administrator manpej ya kasencar ka kadar nam ta laibanai katba 4 lak manpej ya kam sedar hapo ka ilaka ng po leadership hapo Reboy District kani ka jing simrai ka KHADC bantungno dau administrator manpej ya ka ilaka ng po leadership kade hadin baladon kinong ilam karan ki bala ujor sya high court persya yauba wan prangs im nong syai kum usudar ka ilaka ng po leadership ban nakalyang ka high court kalapan miru ika hukum bahapo ka laibanai made ban buno da ka referendum kanang badla manpej ya ki kunrum kenram ki badon hapo ka ilaka ng po leadership bakaran sikilat patai kubor uba basayo moj kum Deputy Secretary ka KHADC bar ubala syatung kum administrator ulong ulawan masimti mentakasngi kum administrator kane ka hima kade hadin bawa haus nem ajar apsau la suspend ya usada kane ka hima halor ka jing ijor nakikli nok sencar syakaying bisar badon burom jok high court bat hakane kasngi hadin bal simti uba basayo moj kum administrator ka hima la tungru ya uba Louis Star lengdo kum secretary basipo jok ka hima lembar cipongut ki dekot nakikli nok sencar ka hima parkirat jongka ilaka ng po leadership. Hadin bak high court dalam tawaran ba gagas konsil bak kondur di kakam habis itu kakam di kahapan simti sama kakek kakam nankur kada seni abis tang ningai kadang sekarang ai por itu juga kemudian yang mentangi kam pade ka jing straight care ni kadang deh kada simti kamu happen dep pedek ni ka high court ka ai lai banai habis itu kam ni hap di bansanya ka konsil kan le kam tai di nakalyang jonga kakateng jona di Pak Desa Indo kerja report kapan secretary jonga la supply pat menta nakalyang jong ki electors pat nakalyang jong isar administrator wa borok pagi dilajit ngau ku secretary jong ka ilaka di nakalyang jonga penpau si penpa kun ki hajar ke dalam apo ka it kahima apo ilaka apa kin semua ban ai tikon ketika diang pan yetri lang rengkat-rengkat nam taban im ya ka jadi bar pen im ya ka jadi justru apo ka it kahima ka jom tang ini kin ka biat ku ya ada ba dia bersama Deputy Secretary juga bisa konsul ngawan hang ni ban simpi ya kam kum administrator juga hima nompo nama hadin ba ka konsil habunai Desember kada harjar besar kada suspend yi harap kajing kumpin joki si nang sisyarno joki digeling dora ki elektor juga hima di karadon kajing yape na office te hadin pat nakaliang bawan fan sedar bade la pai ki sa po high court ka stay ka notification ka ba beng yi kum yu sedar kadang ai pol ka ala tiba in menteri kum sedar di nompo ilaka hadin pada kami kes kalau nang ya hadu benai apun riu na gosan kini ka kur lapas ko order ba in haban pulong da referendum number kadon kan loss of confidence from the majority of the electors tadu kejing sania naki elector jong ka hima buji di sedap pura de kan ka aipor ka kur ni lai benai bengin pendat ke ni referendum ba hai tai por kumpala thung yang apa aja sebab administrator jong ka hima de ngawan pensimpi makasih ban iya kena kata ban sincere kena ke himanong po ya tay ni benta lai benai hadin dala dep kata nga sampai ke ban mi na kada rendam do na kada ka council tingin say pun baik la wan biang bawan sangai la tunjo do sada pura batumai kata ka song ga jing start ka council ang ini hingan no tu nilai rahi na marba ngana ka lenga council hi nam de try nang ding ade tunjo officer ko administrator tingin la song ba terus secretary juga hima bagi dia apa nasi sengka tingkat bagi niki lingdo elektor di badan sifongut bagi dia trailang na bentaban wala dia kecil bahagi di lima untuk ikam dijam ke bangsa yang ada untuk sedar wad panggilara di mutagasi ba kami ko office ke hima ke suai sedar barim untuk ngilayo jing tip nagi lingdo ora niki elektor ke bakaran kadon ko office hima ba musim dinar ngala aikoris ketiba lingdo ora ba jadi berkeriak orang ini dapat apa kita kata yo kan shiftnya seperti itu kan kita ingin kan saya penbaik bagi ini elektor bagi ekstrim ke berbagai lima hati ko tangis sampai ke kamar rangsa ni saya penbaik kan itu kabor saudara ini membahas sana diki nang sari ke tu itu kabor bagi ko order bawa nak konsul kabar saya kami ketahui video kita bekam kita berbagai tim lagi officer
सरकार ini di bawah distrik bahwa pok dong pok sebagai tim aja tiba bawan hasil Indonesia saudara juga ilaka mentah tadi mengaku administrator pengantin deputi konsul pengantin darah kita kan bekam ini kendua yang aku kamu sana diskusi juga lima coba wilayah cuma terus kita megalayapost.news